Hello guys, welcome back to my vlog ហើយនឹងខ្ញុំនឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅមើលកន្លែងទាំង4កន្លែងដែលខ្ញុំបានថតនៅក្នុង vlog របស់ខ្ញុំតែអ្នក comment គឺស្នើសុំមកខ្ញុំចេញជាវីដេអូអូខេដូច្នេះយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នា Mày tay nè đó, nè lỡ nó dừng cho ta đo chẳng kran tay dừng bên mà đó ta chẳng dừng tụi mày ta ở nè cầm ở cà phê you dừng tụi mày chỉ cần mai dừng ở nè Okay guys, ta dừng lỡ vô mà đo hàng McDonald's hàng pizza hay chân dừng từ mơ trong hàng ngọt nè tham mình cái khác taอันนี้คือ ID trongក្រោយដែលខ្ញុំមកបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺកន្លែង group អូខេ